المسجد النبوي في السنة الأولى وكيف توسع إلى يومنا هذا. Эми пайгамбарыбыздын мечити жана харам мечити кантип башталган, бүгүнкү күнгө чейин кандай этаптар менен өзгөрдү, ошол жөнүндө өтөбүз. في السنة الأولى من الهجرة أسس المسجد على مساحة 35 متر في 30 متر وكانت القبلة جهة المسجد الأقصى. Эми эң биринчи башталганда 35 метрге 30 метрлик кичинекей болгон, бирок кыбла бул тарап эмес, Кудус мечити тарапты караган. وفي مؤخرة المسجد أهل الصفة أصحاب الصفة وفي شرق المسجد غرفات زوجات الرسول السيدة عائشة والسيدة سودة رضي الله عنها. Ошондо дейт, мечиттин арт жагында жанакы эмне асхабы суфа деп коет, сахабалар ошол жерде жашаган. Ошол жерде эмне динди таркатып пайгамбарга кандай аяттар келсе жаттап ошол жерде болгон. А бул жагында болсо пайгамбарыбыздын эки аялынын үйү болгон. Айша энебиз менен Савда энебиздин үйү болгон. هذا في السنة الأولى. Бул эмне биринчи этабы. في السنة الثانية بعدما تم تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة لم يهدم الرسول صلى الله عليه وسلم جدار المسجد بل حول مكان السقفين عكسي تماما. Эми дейт, ошондон кийин пайгамбарыбызга кыбланы өзгөртүп бердик Аллах Таала. Ошондо дейт, бул эмени ордун эле өзгөртүп койду. Жана асхабы суфа дегендер бар го, ошолорду артка которуп, арттагыларын бияка которуп койду. Ордун эле алмаштырып койду дейт. فصار الإمام والمصلون يصلوا جهة الكعبة وصارت أصحاب الصفة في المؤخرة ولم يغيروا مكان غرفات زوجات. Ошондо пайгамбарыбыз эмне бул жагында туруп кыбланы, Каабаны карап намаз окуган, асхабы суфалар артта кала берген. А пайгамбардын үйү ошол эле бойдон калды, өзгөрткөн жок. نعم. في السنة السابعة بعد غزوة خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم موجود تمت أول توسعة على مساحة 50 في 50 50 متر في 50. Эми көрдүм, ушакта эле көрөсүздөр, а? في أي سنة؟ في السنة السابعة. Ошондо хижранын 7-чи жылы кайра дагы чоңойтуп өзгөрттү. Кам метр? 50 متر في 50 متر تقريبا. Ошондо 50ге 50, буякта 35ге 30 эле го. Бул жерде эмне 50ге көйттү, чоңойтtu. وزادت الغرفات قليلا وغيروا الرمل الموجود في أرضية المسجد. هذا آخر كان. شوف زادت الغرفات. نعم. وغيروا الرمل عشان ما يتأذى جبينه أثناء السجود. Эми мурдагы мечиттерде килем болгон эмес да. Карасаңыздар, ошондо бул 50ге 50 болуп чоңойду, пайгамбарыбыздын үйлөрү дагы көбөйдү. Бул жерде 4 болду, бая 4 аялдын үйү. Андан кийин ошол мечиттин ичиндеги кумдар бар да. Кумдар сажда кылганда элдердин чекесине баягы эмне зыян тийбесин деп чөлдөн алып келип бир башкача кумдан алып келип төшөдү. Карасаңыздар. Куму şeyden getirdi. Vadi al-Akika al-Mubarak'tan getirdiler. Акыйка Мубарак деген жер бар дейт. Ошол жерден башкача бир кумдан, жумшак кумдан келип төшөдү дейт. الحصباء. Kumun ismi el-Hasba. Ушунчалык эмне жумшак таштардан дейт. وبعدما توفى الرسول في عهد سيدنا أبي بكر بس يعني ترميم بسيط للمسجد ما توسع المسجد ترميم بسيط. Пайгамбарыбыздын көз өткөндөн кийин Абу Бакр радıyallahu anh'нун вакыты келгенде бир аз реконструкция болду, бирок көп өзгөрүү болгон жок. Ушул бойдон эле калды. وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب توسع المسجد وفي عهد سيدنا عثمان توسع المسجد وكان 1000 مصلي يستطيع الصلاة في عهد سيدنا عمر و3000 في عهد سيدنا عثمان. Эми карасаңдар, кийин бул жерде пайгамбардын убактында Абу Бакр, Хазирет Умардын убактында. Умардын убактында кичине кеңейди, бул убакта 1000 адам намаз окуган экен. Умардын убактында чоңойтулган мечитте 1000 адам намаз окуган, ал эми Хазирет Усмандын убактында 3000 адам окуйтурак кылып чоңойту дейт мечитти. طيب هنا في اليمين في عهد الدولة الأموية Эми баягы Амавилердин доору келди. لأول مرة المنارات من الخشب في عهد الدولة الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك. Walid ibn Abdülmelik'in vaktinde birinci munaralar, cıgaçtan munaralar kuruldu deyit. أخشبتا وما في قبة فوق سقف الحجرة لا في العهد الأموي ولا في العهد العباسي. Oşan üstünde kupola bolgan emes eken de Amavilerden amayetler de koyat koy. Vapşı kupola bolgan emes deyit üstünde. طيب يعني في العهد الأموي ما في قبة في العهد العباسي ما في قبة. Amavilerin vaktinde, Abbasitlerin vaktinde dağın üstünde ne eşkanda eme bolgan emes, kupola bolgan emes. الملامح المعمارية تغيرت. Emin bir gana ne? Oşa keverceler gana özgörmese munaralarda. Aslında ne oşal boydan ne kalgan. Amavilerin vaktindagıday boydan kaldı. في عهد الدولة المملوكية في عهد أشرف قيتباي بنيت لأول مرة القبة من الفضة فكانت أهل المدينة تسميها بالقبة البيضاء أو القبة الفضية. Yemi bu жерде ne janakı Aytpay degen Mamlukların vaktında Aytpay degen şu özgörtüp turup buna birinci kupolanı kurup tur. Kupolanı ne? Ak kılganda. Ak tüstü kılgan. Alem Madina'da yaşagandar bu ne? Kümüş tüstü kupola, je bolsa ak kupola degen at menen kalgan. هذا شكل المسجد